Yabona namhlanje le mntase ngizokutshela ukuthi yabona umuntu nangabe akakabi umuntu wakho lo ukuthi somjwayeli ne usesenje ikhwapha lokuthi mhlambe nesatshontshana ungavumi ukuthi ipanya niyenzele bumnyamini story time ne ngizosenza nje sibe short indaba yakudala mara ngifuna ukunidlulisa la ukuthi ungayenzi phutha nawe zokhuza wena la hawu okay kenzeka la bengivakasha khona ngithola umjida vele into zakudala ngisathanda laba too much ngisathanda bo booster over kenzeka vele ngidibana nomjida hayi umjida uphethe isilulu vele imali vele okay sinomjida siyabonana uyabona siyabonana umjida vele nangikhona uyaspenda yabona izinto ezifana njengalezo hayi kwaba nelanga la vele sahamba sayogroova la kude khona yabo yaphuza imambane aphuza vele nami mara langa lelo zangitshela mina ukuthi ungadakwa phuza kahle yayibo ungaphuzi kakhulu okay angaphuza vele kahle avele naphuza ibhodlela vele mina ngimangela ukuthi lensizwa le ayihambi so yabo ngimangela ukuthi lensizwa le ayihambi so khipha amagwegwe musinayihamba yabona umuntu ongasi isikhothana enemdala for ukwenza lo ke understand ngithi ayi ngihamba uphusha ishaming yabo since ubhuti madlisa ngena so ngiyamazi ukuthi vele amantombazana uyabathanda obvious umuntu onemali mele wazi ukuthi bafazini number 1 okay anginankinga mina ngifuna le engiyifunayo kumugayi awu phusha ishaming ugayi uvula igwegwe gayi okay ayikunankinga siphuze sibuke masibhuka masibhuka uma sekulalo athi sicime ngithi asicime sicima ini ngisabani yangisaba wena asicime la ayi mjida kusho ukuthi akwate ukuthi ngithi asicime yabo akwate umjida angale alale ipanya ingabi khona ungalile phela ngisho nje wangithi asicime okay alokhe alale ne ngithi ngizama ukubeka isandla sami ku ntasing yabo asisuse ukuthi bayangalokhulu kulokha lo asisuse vele azivale azibambe yena ngisho ngithi hayi kusho ukuthi akafuni yabo okay nginankinga alokhalale mina misingile i-type late mayilala ngiyagubezela yabo gubezela hayi khona into yayinuka lapha hayi into yayinuka lapha mara kunukani la ngithori hayi khona ngizibamba ibhebhezi ngibuyisa isandla ngithi akusiyimi nukani la hayi kwenze ukuthi alokhe mjida isandla singivumeli ngithi ngiyambamba kokoreni musi komile kunamakhokho you understand singiyapheninga ngithukiwe-ke manje ngithatha ifoni ngifake phakathi yazingubeni ngiyamshuda ngisho kungangeni umuntu la ngiyamshuda phela angifuni ukuthi ijumpise ngoba ngizomvula so izojumpisa yabo what if ngibona izinto ezi-wrong and angajabuli ukuthi ngibone lokho asala ngenza into wrong lapho siyi-2 you understand umuntu akuthatha yokulahlela le kude ngokubona amaphutha wakhe thatha ifoni ngifake izingubeni ngivula iflash ngivale kangaka phela ukuthi le flash mayiflash angaboni ukuthi iyaflasha ngishude ngwenya isithombe ngabuya naso lapho ivithikile into yokuchama phelile iwomile iyanuka nomfazi akanuki so asinuki thina abafazi bayanuka anuka lo yamuntu ngithukwe ngithatha ithombe ngizisendela umngane wami ngithi hey bheka la ngihlangene nempica abadala ngidibene nenansika apha yesana hey akusalali thonga busehli sengicanga ukuthi njengoba wayefuna ukuthi senze ipanya bumnyameni wayefuna lokho manje ngithusa ukuthi ngolo yamuntu ulimele lapha ipanya le uyifunelani ngoba ulimele lapha iphelile into kamfana ipanya bekafuna ukuyenzana hayi okay ekseni avuke ekseni aye toilet angamemezi toilet
angamemezi thekena acabanga ukuthi ngimbonile ngisho ukuthi unale yankinga. Ingamemezi ingwenye toilet. Yazini ngasho lapho ngathi ngilale mina kumnyama asoze nedlozi lami nje lavela ngigide